Pamirsa pentas kreativitas kesiagayang Sekolah Pindah Kegena majang para siswa ngelimbahkan kebisan sepisanan ngerumaketan prakanti pantarning Sekolah Miwah Yayah Rena. Parikrama sekadi nucap kemargiang TK Lokasari Tain Siat. Kepala TK Lokasari Tain Siat, Eka Trisna Dewi Januarti Mawasang, tujuan utama reng sesolan puniki, antuk nincapang kewagedan seni anak alit miwa seni modern saking alit, dan ima pikayunan, antuk nincapang rasa percaya diri anak-anak, mangdane purun antuk mesola ring ajeng sawitra, guru, yaya rene, miwa keramane. Lianan punike, gala inucap taler becik nincapang kreativitas, nenten wantah majeng anak alit, nanging taler yaya rene, miwa guru. Pentas kreativitas warsani mangkin, nyuguhang sasolan saking siswa-siswi TK Lokasari Tain Siat, antuk makudang-kudang tari tradisional sekadi pendet, tari gopale, miwa tari seledet pong. Lianan punike anak-anak wenten sani nyuguhang seni modern sekadi tari berbi, miwa tari morena, sagending potong bebek angsa. Manfaatnya agar anak-anak selalu bisa melestarikan kebudayaan Bali, tidak hanya kebudayaan Bali saja, kebudayaan modern juga, yang dance tadi. Jadi anak-anak kenal semua tarian Bali sama tarian modern. Eka Trisna taler ngicen apresiasi majeng para yayarena, sani sampun sareng-sareng nguratiang sah ngicen sokongan ring pementasan inucap, sekadi ring lomba sani kemargiang sekolah, makadi lomba ngarianin tamiang, lomba canang meja, tur lomba ngarianin baket. Eka Trisna taler ngaptiang, acara pentas kreativitas sekadi puniki, sida nincapang tur ngelimbakang kuagedan seni anak alit, dan ning ulengang, indik membuatnya nih kebebasan majeng anak alit. Anutin kebisan saha bakat suang-suang nenten je kepaksa oleh Yaya Reno. Hendra, Bali TV.